Galatasaray, from Galatasaray kulapho ke ama ninja kulapho aqale khona uvela. Okay. Yeah, ama ninja kahle ebe team sithe maniqala ukuthi ndiwenze ndawenza nomfana abathi nguninja. Okay. Yeah, so yes. Yeah, so athe mayiqala udlala i-tournament, I think lo tournament ayibamba, but kuloko ubuza ukuthi isikhulu sale team ubani. Yeah, because akufanelanga ukuthi ndivele ngapha ukuthi hayi ngingapha yani. Okay. Yeah, so but ni founder ni two no ninja. Yeah, si founder si two no ninja ngobonisana ukuthi hayi man into eso singayenza. Okay. Yeah, okay. Yenzeke. So i-idea kabani lokuba maniqalile team le iza nayo ninja kuwe nguwe oyanayo kuye? No, uthi ukuthi uninja nje sasizincokolela uyabona. Okay. Like uninja kahle singabe town A1. Okay. So uyabona. Okay. Yeah. So I think ngenye imini ndaye nambuza uninja ukuthi mfethu sikanti siba ngaka kunabo odwa Bushula abo ninja abo Siyabonga. So sibaninzi ngabo, why singakhona ukuthi sizivulele team and niyadlala bafethu uyabona. Yes. So it started from up and then saqalisa ujoin ama tournament, although mina bengaveli, you understand. Okay. And then being ama result sithathe lo muntu sithi hayi kasijongele pha, then bazama abantu found out ukuthi ngibani isikhulu kahle sale team uyabona. Sitshone sibavelisa futhi bengaveli nje straight nje start. Yeah. Bengaveli mabebuza isikhulu sana ndithi nasi ya ninja ukuthi akakwazi ukuba umuntu abe player phinde besikhulu. Yeah. So uthi ukuthi uqaleka kwayo I think iqaleke ngendaba andizuya phambili kakhulu nje ngendabanyana nje yento ezidibaniselene nama player zangadlale uyabona somewhere sasiyodlala and then so awadlali ngoba asebenchini mhlawumbe no uchuthi wona zanga ayithathe. Yeah, no kuwa zanga ndingathi zanga yamkele ngalondlela yenzeke ngayo uyabona. And then so mnuzama ukuwaxolisa uthi no bafethu ithani singeneni kwenye tournament ngapha yani. And then zenini bonakalisele lento leni ukuthi benizawuyenza nyani na. Yeah. Okay. Yeah. And then baye bangena tournamentini and badlala bayotsho ku final. Okay. Bayodlala i-final kulapho bashaya khona ku final. I think bashaywa ngamabhubesi kuma penalties uyabona.